Presiden jangka Umsning Block Congress Committee Ubcc, bat Presiden jangka Ribhoi District Congress Committee Rbdcc, bat Rocky Marwein hini kesngi ulapha ekashithi nokam syau Presiden jangka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC, da kabapan pau ya kara jang ban Hiar Shuki nakini ki arteri ki kerdan, bat banumdan bentasyu bat ka parti Kongres. Uba Rocky Marwein udai uwe na kinong yalam papau khmat jangka Kongres Hariboi District bat belalong ru ugertong jangka parti haki election MDC na Umsning constituency haki Senam Baladep. Kajing mi sendat jong ni unong yalam kala penlong yaki babun ban perkhat bakane kala ban kata ya kajing yat lenti jangka Kongres Hariboi District kham tam ha Umsning constituency. Hakashithi inokam balasoi da uba Rocky Marwein ulaong ba karai ban Hiar Shuki kadai na kidau shimet bat hadin kajing perkhat ka babania abha ulakran syairu bakane karai kamdai satya na kanu kajing pher jingmut ni kajing bamhun berka parti ni bat kinong yalam jongka ulapan paru ya kajing sngongu ka bakrau ya baro kinong yalam bat kidekot jangka parti ki bala ai kajing ya treilang bat kajing kershan yu hakapor ba udang bat yakini ki kerdan kum unong yalam.